ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awandan aya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Ta mabutang da. Asino nga tipagbutgan da pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Naturad ka nga rin no kasta. Kuda na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kain panagkuktar. Ay na, sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka itel alya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, Kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side apag-urayan dagiti tattao itilugan ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw din pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli da, Kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang iti kunada. Awan kano ti kabuteng da. Anya di ko nam kusep. Awan ka buteng da. Ure ni pare inteng. Sanda kano akabuteng ni Kapitan. Awan ti kabuteng da tatabadaw. Pare, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay adamagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Nagadumot agar-aram kanyak iti anagugwapaw. Italang adamagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisima. Kasla ka di agro-rupa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam. Nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awadain, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, tangay baak ka nga aging gayta. Apay manan, tanalagip mo day ta kinabaak ka. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kaya't mo asawan. Di gwapaw. Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak itaday ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak ki asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat kaw. Nagadot agar-aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bangkagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano'y so pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay inton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, Kapitan. Wen nga rod kano kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni Kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod, tinabatay. Isu nga addan pagbut-but nga dagiti kabarangayan tayaw. Asino kumangay ti saan amabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Yay. Biti-biten da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, Kapitan. Ti problema kita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay. Ay kat, problemam daytan Kapitan. Tasikakat nga rod ti Kapitan.
Isungaraw day tati damdamag iti bagik. Kasano nga ta? Agikata kun atanod, no ibaon na kama pamakilaban kadag iti naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan, anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamot ti papanam, usay. Mapanak kumamo agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awaday, hindi mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkabakaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nervyusak. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at magta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amok anabisinan ka na pan nakichismays. Isunga may kan. Anya ngay ko mga rod taramid dito'y balay. Naga daw. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Kasjay. Basta dutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mapanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay naba daw, ibagaken ka anasken apag serbian na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron nga gagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrika pakon kagawad ulib. Ni, naglawag pa laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpag na itirabi dagiti managdakda kas alalaki. Aya? Saan dalaangan analuluko ita, na i-promote dan, hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodan no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Naskan nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha? Kasaritak nga ron ni Pare Badong. Apay ngamin ay amasapul ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturod nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kastoy tiplado ta. Ops, Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit inton kuan, Ni, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakaw. Siya manay. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamuti pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Wita, kinay nagkutong. Iduro mo labit. Natumban. Ina, natumba mo tan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam tipig-pig sam. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Iti problema kat kwa.
Anya nga problema pare. Kuwa paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka atakrutak no nagturidak a kapitan. Magayam, iso lumaban ta paray. Ah, Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. talaga yam. Agbuya kayaw. Oh! Ya! Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hawk, right hawk. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nagkunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagngataw. Dandanin na kugtaran ba tilimabas a housebird? Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladat tuman dagita. Anyaya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga rod pa ng parmigmay kadagiti man nagdagdagays. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw, diyak di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agbabawi ka. No apay asyak tinasawam. Kanya saan nakagwabaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinalas di rupak tuya. Wun, pangbutong itingilaw ken lamok. Ay nalabos ka magnagsasaaw. Ay, naamiris kon batong. Isugayam nga awan na pulos lamok ken ngilaw dito'y balay. Gaputa at darupam akabuteng da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan mo't malakwak ta nagsapak nga agrikrik itirabi Takabutang ko dagiti kriminal ama nagdakdakos. Ay, kasi kamat kagawad. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw. No kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramidon nyo. Tako na mo't arumwar kayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min ken ni badaw. No kasano aparmaken mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayong arudan ama pan lumaban no kasta. Ay, biriwil Ay, sapay la kumatanog subli kayo. Awan mo't ton dito'y dagita kriminal, Kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ama nagdakdakas. Nangag mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan lat ang mukaw. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumpare tuyang. Sangsangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Ibig saan kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Sika pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglaing ni pare ba daw? Kas legit na. Nagpaiso kapitan. Nay, mapaw, nagpipigsa ti kugtar kandanog na. Nay, nanakaut damot ng kapitan. Huwag nagpaiso. Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Pituin na. Siya pa'y may tikunam tuyang. Ay, at damo gayam paglaingam, oray inuyaw ka. Ay kituin na. Kayak may ati self-defense. Ako pa.
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyaw naktupay. Kung kunaklaing mo't dayjay Ah, ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo, tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo dita barangay yo. Ala sigay, dinon tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagadumot tin tilakom amuma. Wan, isungamin ka, tinabibiit amalakaw. Kahit asawan day ta, adun tag mumuma dito'y ayan tayo. Kaisunga rod. Naimas nga ron angar-ngar-ngaron. Ano kasta? Ay di padasam tapno amom tay bagbagam, Kapitan. Unsa? Padasag sa kagawan. Mala, adakan ka. No padasam tapno amom mo ti ibagbagam. Enteng, nagko na asursurwam ti agmuma. Ha? Ay, pinadas ko lang. Kat, kay-kayat mo, mate? Saan? Diyak kabailan kaya? Diyak magustuhan? Ay, nasayaat nga rin no kasta. Makius-uso ka matan. Kasanaw. Naawi sakmit, nagadot ti agmumumaitan. Ay, uray dagiti daduma di tang agtutubo. Ammo damot tanti agmuma. Sikat nga ron day ta amuma. Ado ti mangayat. Uray no kasta, ang pangaasim tadi ka agmuma, inteng. Ida, nagmun ayan. Tumatangak man itila kum amuma, maray. Manaw, kabadaw. Tumatangak iti 5 asupaw. Tay kumplito, tiraman na. Mabitlaang. 1, 2, 3, 4, 5. So, atoy. Tugaw ko mampay dito'y beig, maray. Ayun Ipapas ko man, ti agmuma. Ida. Ay, kasla nag-imas mo't tangal-ngal-ngalam. Tatabugad di oras. Na, No kayat mo di duwata nga ngal-ngal, tungal. anya? Ay, mabalin lang tamat Ay, kit umay ka na. Takaduan na ditay. Ay, gumatangak matati, ngal-ngalak nga mo mata, duwata nga agngal-ngal. Ayun mo ta. Tapno damot ngar-ngarem. Naa, uray sika, agmumakamat, maritoyag. Kitwan amaray, apay italaang amaw. Naa, Iso alakwan nakman iti muma adwa supaw. Tay kumpleto mo lang mala, mabiit laag. Ay, naimbag lang nga adda mo ngar-ngarok nga tugtugaw ditaw. Ada ka di urayam? Ningarod ba dun ko maray, tapno dwa kami nga agmuma ditaw. Ayun na yan. Uray sika, agmumakamattan, maritoyag. Ay, una yan to'y sangot ti tersenam, marikwanak. Apay kaday, maray. Ay, nakaariyak akitaan. Apay aya.
Ay, awan lakit nagado ato prati mo mati makita ditoy. Un nga agpaisaw, maray. Ay, maday, akit kitaan, marikwanang. Ay, unay matendag ita nga agmumumaaya. Ay, bagaam ngamin idaa, tadi da agtupralatan ditoy. Bay ama, kasaritak dagiti agmumuma ditoy, maray. Ay nainteng, manipod imuso timuma, nagrugitan tidalan tayo. Ha? Kasano, tunggal umaddang ka itidalan, katopra ti makita. Anya? Nakarkaro ijay sangot ti tersena ni kagawad kuanang. Iwan, ata agilaklako nga ron iti mo ba? Oh, Awan ka di ti maaramidam, tapno masolusyonan dayta aparikot. naa. Nagrugitan tidalan tayo, gapo iti dayta amuma. Kasaritak tumandag iti tanod. Anya? Ibagak, asiputan da dagiti agmumuma. Ta ibaga da, saan da nga agtopralatan, iti no sa dino dita. Singkamot gayam ti may nga agmumuma, paray. Ha? Ay pang-aasim mo ta. Di mo unay mo ta, tanarugit. Anya? Obserbaran nyo mo ta. Kita nyo, ti napasama, kita glawlaw, nay. Very red. Oh. Parinteng. Pudno tin ako na ni Manang. Tunggal umadang ka, naglabas iti pagnaan. Ha? Saan lang nga sakmit agmumuma dito lugar tayo, pare? Ibagam ka nagiti padam nga agmumuma ang arog. Tanya, pare. Likli ka niya, ti agtopra, iti daldalan, ta nagmadi akit kitain. Kababain. Ay, kabadong, di ka agtopra di tasango ti tersinak. Anya? Aglako ka iti mo ma. Sa ita, paritan na nga agtupra. Nakarugrugitan di tasango ti tersinak, kabadong. Ay kit basol mo Apay ngaming nga aglako ka iti mo mangay. Nakararyak ka no dita, kuna dagiti customer kaw. Ay bayam lang na kita nga agrireray. Sa nabali akasta. Tinaskain adaw ti mapaglakwam iti mo ma. Makakwarta ka no isuda ngamin ti patpatsay. Pulos Ay uray si kagayam tungad kat nasuruan ka nga agmuma. Ay nagmayat nga rod, kapitan. Ha? Ramanan nyo, no kayat yo. Tapno ada kaduak nga agmuma. Diyak kayat. Apay di mo makita? Makita ti? Aga po iti mo kat nagadaw ti istin di tadalan. Isten? Nangruna di tasangot ti tirsina ni kagawan. Hay? Nagrugit? Urayan ta dito'y waiting shed ni Tong-an. Sige, urayan ta nga rod nga agsublay. Sa taaglugan, iti tricycle na. Ay, wala. Anda nga min intulon na. Na, apay? Marurudak ang makakit-kita. Na, Ay na. Ay, Kita. na. Uray lan na urnong dito tinagtup-tupraan da iti muma. Ay, sus. Ay, una yan. Basitan ti waiting shed. Oh, Una yan dagiti mahilig nga agmuma. Ay, day tatidyak kayat. Ay, unay matendar arami din da. Ay, masapol nga agdalos kayo, inteng. Nagado awara dagiti tattao. Agraman dagiti tupra amuma. Ay, sus. Uray da ito'y tricycle mo Tong-an. Ay, kasla isting. Aglugan ka kay din, kapitan. Papanan nyo? Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Apay, aya. Ay, nakapurpormal kayo mat, kapitan. Da kayo nga agmumuma. Mabalin adiyo ito pra. Dita ayan ti kumkumpurmay. Kas, ano nga kat, mahawis nga ron ti dumamat nga agmama. No ilamang me, awan ganas na. Salbag kayo. Kaya't mo asawan. Iso nga iwarayaw, ti mumayaw no tuprayaw. Wen, korek diata. Tapno maawis mat dagiti makakita nga agmuma. Ta agbalin nga rin ti lubong. Ha! Di nakman ang angawan iti kastatungan. Apay ngay mat. Seryoso
Tapno amaw. Ay, makaungot ako na. Takaw, dito'y sangot ti barangay hall. Nay, ang damit karatula dito. No spitting mo ma. Matula amin. Patpatyam na ito nga, rabid di parenting. Eroan ko kaya din na ito muma. Tag mumaak dito. Nilaki din na ya. Ay, Salbag ka, pare Badong. Ay, paray. Ay, nagdakilan day ta karatula. Ngam agmumakalata. Why, nabasak paray. Ah, No spitting mo maher. Kuna naman. Anyangit kaya nasa unday ta paray. ah, No hir kuna na. Di talaang. Hanggang no dito yung ayang kaw. Sana siguro. Paray. pilosopo ka. Ah, Ay, kaya't mun sa amit, apatiltil lang ka. ay, ay, sana paray. Patiltilan na ngay. Masaron di kanya ko ni parinteng. Kahit basol mo maglaang Ha? ipari dangarod ti agtupra iti mo maijay sangot ti barangay haul ngem inaramid mo pa ilaang. No, hir kuna na mga men, di nakasurat. Na, anya ko maayat ti rumbang nga isurat da. Kastaw ito yang. No spitting mo ma around the barangay hall compound. Kasta ko ma. Ha? Wain, kasi ko ma. Malawunin. Isu mo lang nga isu. Ay, isokit ti bagak ni parinteng. Di na mo ti sasawin na. Di ka man agar-aramay si kabadaw. Ay, talaga anatangkan ti ulo ni pare Badong. Ay, day takit din ti pakiap-apaamon, inteng. Gapo iti mo ma. Wun ata pilosopo. Ha? Ay, kat agpamiting kayo ngamin Ah, Masapol nga adda maangay a meeting. Tapno mapagsasaritaan ti bumarangay no anya ti solusyon dayta. ay, wun sa tadyak magkabailan, no si siya. Gusto ka. Ay, no mabalin la ko matiliwan amin nagmumuma. Na Oho. ay amangad no nalipatam inteng nga adda tayo iti demokratiko a pagilyan. Ah, ay, wun gayam. Ipaskil ko man dito'y sangot titirsinam da ito'y notes. Ay, kutuan kapitan. Adda meeting tayo. Maanga inton umay alawas. Maipapan ka di day ta iti mo ma. Una, tapno saan ako na ini pare ba daw? Nga aramid ko laang. Kain si Syaklati mangipapaulog iti dayta protokol. Pasinsya amlatan di ka ba daw. Saan ngamin makimit-meeting. Ay, day tapay ti may sa akagurakan ko na. Di pa'y tumabunumot iti meeting ti barangay. Wan nga rod kapitan. Atakan, tuyag. Wan, badaw. Kahit nalpas ka din ti barangay meeting yaw kada parinteng. Agawid ak ayan no san pa'y analpas. Kahit anya nga tinagmitingan yaw. Amin ka nung agmumuma, mangitugo da iti galawon. Anya? Ano ngay mo tagalon? Kaiso ka nung ati pangikabilan da iti tuprada. Tapno saan atila pagtop-topranda. Anya mo ting. Pay manta siyak ti makisarita ka ni parinteng. Gumatangak man ti basit nga galon mo, kagawad. Apag isaw, nag-purchase sakit ibabasit agalon. Ay, naglaeng kayo matangay. Ay wan, amok nga minakasapulan yaw. Ay, una. Dito yung amin ti solusyon, hindi tayo parekot ni Kapitan Inteng. Nasaya at malt, no, agtungpal kayo iti protocol. Isugarod ti nagtutulagan dia, di iso ti masurot. Kuwan No, anya ti nagtutulagan dia, surotan me. Aray, ay, makasalay. No, dapay lang galon dita, tugot-tugot mo. Ay, di ka agreklabaw, nay. Anya. Amin kayo nga agmumuma. Mangitugot kayo, iti galon. Ay, adula amin day ta paray. Isupay mga awitain. Just kiki day. Na, kit masadot ka, mangitugot iti galon. Huwag nga rod paray, makapasadot kun makapasalay. Ay, saan kayo nga agmuma? Kasta ka simple. Ay, hagiginura tayon pare no, ipapili mo ti kaya mau. Talaga, di ka makawawat
Saan ko nga iparetiyag mo ma? Isungarod nga ko nakagitugot kayo iti galon. Oh, babaan day ta. Saan anarugitin ti aglawlaw ken daldalan? Pare, Tumulong kayo met iti panaglinis. Uno pan nakalinis ti lugar tayo. Saan nakasta kanayon nyo akontraan ti taon na ay, uwingag pa iso pare. Mala, sorry pare. Ay natatabadong. Agtungpal kayo ngamin iti paganurutan ti barangay nyo. Tapag sayaatan nyo matladay ka. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesha Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Bukley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay ako reka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Nagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wano balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. At dakaw, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nito yan. At dakano kahit ingkali dagiti hapon, dito'y abalita. Tatamanaw! Adak nito'y kwaraw! Urayan nak, tadalaan kita ay! Kumain kayo nga ron dito'y sirok tinakilabataw! Wine! Dito'y, at dadakila ba tao? Dito'y sikigan na. At dakano araw ang nakaturong iti abagatan. Ay, yes! Yes! Nakita ka! At dangagpay so araw! Tatamanaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ayat ipapanamba daw. Di na kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shhh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kuna day di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asi nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na. Iwat mo Huwag ko naklangaruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanang. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tititiktar. Anya ko ma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dalakaw, maray. Awan. Pagkatanga ngay nga tayo, tititiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo, no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Ay, jak amaw Ay, kunak man no among maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki di may... Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam? Adda ka di ilimlimang mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda, no awan. Day talang, ti sungbat mo kanyak.
Ni tatabadong mait. Ay, diyak kaya ti ado asaw ko araw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no addaw, no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mom apagbaknangan dita apangusaram iti kasta ay ket. Ay, ikarigatak ti agsapul iti gatag a detektor. Paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray? Un paray. Isong aron nga agsapsapulak iti detektor. Ay, Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maalat at ibalitaw. Ay, di ka danag paray. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok da itakan ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuha. Ay, ada ngamin umut-utang kanyak. Da, asinaw? Ay, kuha. Ay, padak a politiko. Di mo matlamam mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan amasapul nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramid ka dagiti aramid kumad, iji barangay haul. Manual daw ti kaawan niya, siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa'y kat addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengan. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di palitaw. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidan. Ingka agala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag aming nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor paray. Adda nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda paray. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong alpaiso paray. Bumak ng tan paray. Ay, agore ka paray. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tandagkalay. Anya? Agmerinda tapay paray. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayabak nito yan. Sige. Dayto'y ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman nakto yan. Dayto'y may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya dayta merienda tayo ngay paray. Dayto'y nga di kung kunada nga exotic food paray. Yay. Naimas dayta paray. Itala makitak ti kasta makan Kit ali kanamon paray. Ay alaman. Kanagti ko nga exotic food. Sige lang paray. Ibusin mamin dayta.
mayat Ay kitagyaman na ka paray nung magustuhan. Heh. Naimas ko nagtumay. Apay ngay. Madi-matadi panagkitak paray. Nay. Apay ngay paray. Kaslamatan kuti amin na makitak dito. Agraman bato. Ay, tinasaya paray. Iturong mo pa ay. Taringan kantaw. Na. Madi talaga tirik na ka. Mala, i-relax mo pa'y paray. Iturog mo. Tuyang! Oh, Umay ka man. apay. Naulaw ni Parintek. Ha? Talaga ang nabilag di pakangkaw. Anya ngay nga rod karamidin taitan. Ay kay Rogyantan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parintek no kasano ka ano ti balitaw. Kit ilamang ta di na duma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parintek no ibingayan ta. No ngay ado abalitok ti makalimay. Ayun, anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka tuya. Ha? Amangan no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw. Iyasindig mo dito ti detektor tuya. Sigay. Atoy. Yes, napigpig sa manan ti tayag na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba Ay, uwin tuya. Karting ang tati agkalay. Ina, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-arapa apakon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, kitadua talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwin nga raw. Unak laki, di no adu abars, di balitok ti adalitay. Kita nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kinsingsing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga rog takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kitlaki di ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwin nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon ti linaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutan ti balitaw. Hindi kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. At da detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapul ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Piki daytoy. Awanin na. Sinaorda kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok daytoy? Unanggal. Mamati kayo kadikanyak. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. At balitok dito nga iduldulin ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige laang Pakakitaan, no pud nung mutlaang a detektor day ta. Sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke day ta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata
Na. Napiksa mo tanti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laeng matgayam ti madetektor dayta. Ay, nukas na. Ay, sus, sinaordak. Ay, tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlatay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglatlate abasyo ti bala, lata. Ay, Basol mo matlaan nga. Nagkunang amin akas jay karamidam. nuamukla kumakas yay. Jak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kuwa. Jak amo piki gayam. Patsin na kuma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang, adayo ko maanapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Angam gayam, ingatan mo iti may sa apike a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang! Parintay, umay nakadiman ng kabilan, paray. Ay, di kagdanag, pare. Ay, pakawanan na ko, maparay. Jak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yan, patsin na ka, pare, Ay, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alata lang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain lata lang tinakaliyo. Nagyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bambanaw anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan nyo ladayta. Ala sige! Dinon, tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mau di kadidaytan a karton ti ara kabadong. Wine, ay, nabanuga ka nagibunag ka nagiti kinarton nga arak mo, maray. Ay, di ka agdanag, tatangdanan ka. Ikan ka pa yan iti may sabote nga arak. Ay na, nagmayatan. Ay, kituwin na kagawan. Basta di mo ibagbagakan ni Kapitan nga ado tilako nga arak. Ay, saan, mare? Apay ko mga ibaga ngay. Nasaya atap nagkinawatan ta kabadong. Apay kaming tagila ko kay tiara kaya, mare. Kiti parpari na. Tagtagarilatan kabadong. Ay, kurang ko pa yung tiarak. Tuya. Hindi kayat mo asawan, badang. Mapan ka kumata nga. Dita, ay ni Marikwana. Ay, kuloy pare mo ni Kapitan Dagla ko iti arak. Adala ko ni Marikwana nga arak. Ilimbang na lang. Kastaya. Ito di tangdang ko mo lang kini Marikwana. Malaman. Alam mo tingarudan.
Dahil nagumatang iti arakan sigarilya. Hey! Sino di lumaban, ha? Da. Hey! Anya day jay tungan. Ay, diyak amo kapitan. Sino di lumaban ko na? Isalbag kayo amin! Ay, nitatabadong da jay. Mailasin ko jay sa una. Hey! Da. Ay, wood. Takrot kaya! Ay. Jaski kayo! Iso nga agpaiso. Ay, nabartak manan adiatan. Iso nga pukpukaw. Ay, naggatangan na nga ta iti arak nga ininom da. Ay, day tatidyak amo. Lumor kayo Ay, na! agsipot kayo. Naglalaban kayo! Ibagam to ko ni Kwaro Ay! na siputan nyo taglaklako iti arak. Wan, kapitan. Uray adala ko nga arak dita, no awan gumatang, awan ti mabartag. Ay, Anya nga ta, no dagiti laengen tattao ti bagaam adi na gumatgatang. Iparibadong. Iso tagbarbartok. Uray paritam ti aglako iti arak, no mapandamot gumatang ijay ili. Ay, wan nga ron. Dinasaysayaat nga isudalaengen ti bagaam adi na gumatgatang. Ay, wan anya. Ada puntos mo ba nang? Panunutam, inteng. Saan nga amin kat paritan dati agilako iti arak a makabartek. Payman, kasaritak tuman ni Paribadong. Wen, ano mabalain? Saan ko mga agbartek? San turumwar iti balayda? Kat mapan agpok-kapokkaw iti rabrabi eh. Oh my God! Bataw, Ay! nagawin yan. Ay, bayanak lang di tayo, tuyang. Kahit kapit ay agpukaw. Sige ka. Magagna ka ni Kapitan. Ay, saan na ka mabutay, tuyang? Kanya. Saan mo't adakkel ti bulan idirabi ay? Ha? Tapno ko na kumanga adasamsaman tong mo paray. Anya? Ay, sa dino ti nagatagam iti arak nga ininumyaw. Ay, kuha pare. Marurudak na eh. Ha? Apay, aramid tinanakam at tao day ta. Jay, kuha ngamin pare. Kwa nga ni, kwa engkam. Ha? Ibagam ti pudnaw. Gimatangan nyo iti arak. Pinarningan kayo adi kay agilaklako iti arak. Kwa nga men, Kapitan. Inaramid mo manan kagawat kwa nang. Sorry talaga, Kapitan. Ay, awan ti, sorry. Kaya't mo man kansaan, ay agmulta ka. Sige. Agbayad ak. Uray manong ati multak. Ay, wala. Ang iti may sa kondisyon. No agila ko kantupay, kaya't mo man kansaan, ay paklos miti istor mo. Anya? Ay, namulta akon kabadong. Aya. No si kantumot nga men. Apay nga min nagpukka-pukkaw kaya. Ay, nabarte ka nga rod, mare. Ay, unay kan. Jak amo tinararamid ko, di arabe. Inton maminsan. Di mo ulitin Ay, sorry, mare. Amok magkay. Nangina ti binayadak iti lisensyak. Isungagla ko aklatan. Anya? Ay, nukas na nga rod. Kumata ka man pa iti arak, mare. Mano aboti ti gatangam. Ay, 5 abutay. Gulpi account, mare. Basta di mo'y bagbag asabali Wait! Ay, nasaya ata, kadwa kayo ita nga agrundya, kapitan. Rumpeng laeng, tungan. Ay, masapol nga grunda tayo. Da, kanya ngay mananday jay. Nakaarariwawa da. Ay, nabartak diyan samat. Ha? Pasado alas 11 pa'y matan. Ay, tiliwin tayo nga ron ita. Agsubli kayo! Ay, awan, nagtataray di mat aminan. Nagtutubumat gayam da gijay. Sa dino nga tatigim matangan da iti arak. Kat iti aglaklako Ha? Asino nga tayo? Anyat nagana da itang aglaklakaw.
Diyak nga ron amaw. Andya matikas to yun. Gusto diya ta, kapitan. Ang mga ag high blood kayo kat narigat. Uwan nga agpaiso. Ay na, na yan aya. Tayo kay din. Ag-awit tayo na. Ay! Ay, alas 12. Ay! Nay, andamanan agreryaw. Ay! Ne? Ayun na yung rumor kayo na! Ay, Ni manan pare badong ay, uwan mat. Nabartak man ng diyatan, tapukaw nga pukaw. Sabi kayo na yan. Jak matapulan ti pungtot ko nakastoy. Rumor kayo na naglalaban tayo. Ay, sus. Ay, agpungtot ka nga perperme, kapitan. Kunakan ka adi ka agbartek kan agpukapukaw. Apay, basol ko ya pare. Kit na barte ka, may. Na Basol ni Mari ko na nga. Tadala ko na nga arak, pare. anya, dala ko na. Wan pare. Ay, naimas magamin ti arak no ko. Ay, disturbo ka itirabi ay no agpukapukaw ka. Ay, sorry pare Agmulta ka. Sana mabalin ti suri-suri. Ay, sana pare. Kasi namutin na. Kapilitan nga agbayad ka iti multam ba daw. Ay, napasubo manay. Nagrawot kan mga men nga uminom iti arak. Ay, just kiki, di ti kastoy abyak. Anya, Basol da ito ni Mari Kuanang. No apay nga na naglako iti arak aya. di mo pabasulan ni Mari Kwanang, tagimatang kamay. Amo naman ngay pare dati aglako iti arak. Aglako pa ilang may. Kahit amo malagayam nga maapay agumatang kapay laang mag... Gustaon, just kika may tuyak. Sa ukasaw. Makapahay lang ti kastoy. Ay, aganos ka, Inteng. Tasika, ti kapitan. May samot na jay amarikwanang. Kasla saan akagawad. Ay, Imbis at tulungan nak amang ipatungpal itilay na kapya. ay, talaga akasta no maminsan. Pasaway. Di na amo ti makibagay. Ang muray no kasta, saya atem latta ti trabahom, Inteng. Ay, una. Sakti kapitan. Ang no kasapulan adu sa akida ay aramida. Anya, Tapno agnakam da. Adda manan parekot tayon, kapitan. Ha? Anya day ka? Dagiti ngay agtutubo dito'y lugar tayo nga buwa kan lalaki. Apay aya. Katno ag-iinom dati arak iti tangat rabi ijay katurturo diyan. Anya? Katuan. Tiliwan may kumay diyan nagtataray diya kay diti nagpaspas. Makitam day taabunga ti panaglaklako da iti arak. Un garod. Pati agtutubo kat agsyatan. Kunakmat adi kay agpukapukaw no kasta mabartek kayo. Mare, Mangirubrobo ka kabadong. saan lang nga siyak tinakita daan nagbartek mare. Anya? Uray dagiti agtutubaw, alinakwam iti arak. Nakita da di taturaw. Anya? Wine, iso asaan lang nga siyak tinabartek anang irubuking ka. Ay, na yan. Nauma akon amang warning itikasken ka kagawad ko nang. Kasya na kadi, kapitan. Ay? No kasapulan nga isaradom ti istor mo, aramidem. Ha? Kwa. Ay di mo amo ti makibagay kan sumurot iti paglintegan iti lugar tayaw. Kwa nga men, kapitan. Dakkel ti parikot iti panangilaklakom iti arak. Kasadumat nga binkat. Uray dagiti agtutubo, ilaklakwam. Wan, kapitan. Ti pikto na. Kita ma? Agiinom dan iti katurturudan. Pakawanan na, kapitan. Sumat nga men, ti panggalganan siya akday ta. Gangganan siya ka. Day takit paglaingan nyo. Day talabukod yung nga interes ti pampanunutan nyo. Winarningan kan ididamaw. Ita, first offense mo day tuyan. Ha? Iso nga agmulta ka pare ba daw? 500. Anya? Ay no aramidem to pay. 5,000 to natin multam. Ay, nagdakulang ngay paray. Ay, una. Iso ano di mo liklikan ti agbartekan agpukapukaw. Talaga adakkel ti multam.
mabaleng, oray agmulta aklangan itidakkel, Kapitan. Diyak ka sa pulan. Oray 1 million ti imultam. Anya? May salaang ti solusyon. Anya dayta? Isardeng muntagla ko iti arak. Isaradom ti isturmaw. Anya? Ayam, Kapitan. Ay, ikan na ka di iti may sapay agundaway, Ay, saan na mabaleng? Di mo ti sumurot iti pagalagadan. Kagawad ka pa'y mo't ngayon. Iso asuri. Ay, nanakwanang, may sakapay matngarod akagawad. Ngam, di mo amo ti sumurot iti paganurutan di ta baranggayo. Anya nga ita, ipasardeng dala ka ngarudan ta tersenam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.